izuzetno teško radi se koliko se može, koliko se zna, sve skuplja, šta da ti kažem više, pa što može. Će se promijeniti cijene? To opet sve zavisi od udruženja i od ostalih stvari koje se dešavaju oko nas. Bilo bi red da se promijeni, ako ne, svi smo mi na gubitku sa ovim poslom i ovi koji pošteno ljudi rade i koji pokušavaju pošteno zaraditi za život. Svaku upusku prije. Pa inako na ovu težinu ovog standarda to nam je još dodatno znači opterećenje, a sasvim je to bez potrebe s obzirom da cijene su goriva svugdje ostaju iste kod nas, one se poskupljuju kako kome se hoće, dodatan znači teret za naš budžet, što je inako je već previše, a ovo s ovim će biti još više, tako da daleko smo mi to od dobrih cijena i nekakvih cijena. Najvažnije je ovo, kad god poskupi gorivo, taksisti i ostali dižu cijene, a kad smanji se gorivo, nikad nisu smanjili cijene. To je problem. Ako je gorivo poskuplo, ja slažem, neke i taksi, ali ako je pojeftinilo, nek taksi smanji. Ja o tome stvarno ništa ne znam, jer ne znam koliko su cijene nafte, ničeg goriva, pošto ja ne plaćam samo sebi gorivo, tako da nemam mišljenje uopšte. Sramota, nemam šta da kažem. Šta da vam kažem, nema se šta tu reći. Kako se to odraziti? Standard, hoće biti manje vožnje ili je sve jedno, možda će biti? 100% će manje biti vožnje, a s obzirom na divlje i ostale cijene da u ovoj situaciji samo političari živi. Ovo je narod, ja ne znam kako se sastavlja koje strane. Pa meni je drago što je nafta poskupila. Zašto? Pa kad tonemo da tonemo sa stilovke. Volio bi da sve poskupi, ulje, brašno, sve da poskupi.